Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya, nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane. Munyemerere aya makuru tuhite tuyahera ni mu karere ka Ngoma, aho ukekwaho kwica Nduwamungu Pauline yatowe muri yombi. Ku itariki ya 15 Ugushyingo 2024 twabagejejeho inkuru y'umubyeyi wo mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi, akagari ka Rubago, wishwe urw'agashinyaguro, aho bamwishe bamukasa umutwe igihimba bakagitaba mu kimoteri, umutwe ukaburirwa irengero. Amakuru bwiza ikesha imboni zayo muri uyu murenge wa Rukumberi zatubwiye ko amakuru agezweho ari uko umwe mu bakekwaho kwica uyu mukecuru Nduwamungu Pauline yatawe muri yombi. Imboni za bwiza zikomeza zivuga ko uwatawe muri yombi ari umusore w'imyaka 19 y'amavuko, wiyemerera ko ari we wishe uyu mukecuru, kuko ngo yanamaze kwerekana aho yajugunye umutwe wa nyakwigendera mu bwiherero. Aya makuru bwiza ikimara kuyamenya yashatse kuvugisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Inshuro zose twahamagaye uvugira kuri uru rwego ntiyabashije kutwitaba, ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntabwo yabashije kubusubiza. Niyonagira Nathalie, meya w'akarere ka Ngoma, yemereye bwiza ko hari umwe ukekwaho kwica uyu mukecuru, ubu akaba yatawe muri yombi. Meya avuga ko nta makuru menshi yavuga kuko bikiri mu iperereza. Nubwo nta byinshi biri kuvugwa ku rupfu rw'uyu mukecuru, bamwe mu baganiriye na bwiza bakomeje kwibaza ukuntu umusore w'imyaka 19 yaba ari we wacuze akanashyira mu bikorwa umugambi mubisha wo kwica urw'agashinyaguro uyu mukecuru. Bamwe bakibaza aho uyu musore amateka ya jenoside yakorewe abatutsi yaba ahurira nayo, kandi akiri umwana muto, akaba ari naho bahera basaba ko hakenewe iperereza ryimbitse kuri uno mu rupfu, hakamenyekana ukuri kwimbitse. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho. Munyemerere tuve kuri ino nkuru yo mu karere ka Ngoma twerekeze ku nkuru igira iti abakuru b'ibihugu bya SADC bagiye gusuzuma niba bakongera manda y'ingabo zayo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC bazahurira mu nama idasanzwe yo gusuzuma umusaruro w'ibikorwa by'ingabo zawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itegerejwe ku itariki ya 20 Ugushyingo 2024. Ubu butumwa buzwi nka SAMIDRC bwatangiye ku itariki ya 15 Ukuboza 2023. Ingabo za Afurika y'Epfo zabuyoboye, iza Tanzania n'iza Malawi zasabwe kwifatanya n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 ugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Intego ya SAMIDRC yihaye yo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gusubirana ibice yambuwe na M23 ntabwo yazigezeho, kuko uyu mutwe wakomeje kwigarurira ibirindiro cyangwa se ugenda wagura ibirindiro. Abayobozi b'ubu butumwa bagaragaje ko byatewe n'uko batari bafite ibikoresho bihagije byo kujyana ku rugamba. Umuyobozi w'ingabo za Afurika y'Epfo ushinzwe ibikorwa bihuriweho Lieutenant General Sifiwe Raki Sangweni muri Kanama 2024 yabwiye inteko ishinga amategeko ko hari icyuho kinini kiri hagati y'amafaranga abasirikare babo bari muri DRC bari bakeneye nayo bahawe. Ntayo ayo mafaranga bahawe. Uyu musirikare yagaragaje ko ingabo zabo ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikeneye miliyari 2.5 z'amarandi, zihabwa miliyari 1 z'amarandi, asobanura ko mu gihe andi ataboneka bitazorohera izindi ingabo. Lieutenant General Simfiwe yasubizaga ikibazo cy'umudepite Kari Niyashus uhagarariye ishyaka EFF mu nteko ishinga amategeko. Yagize ati ubu nta gahunda yo kohereza abandi basirikare mu gihe amafaranga akenewe ataraboneka. Mu gihe havugwa ubushobozi buke muri SAMIDRC, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano gaherutse gusaba ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwayo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO guha SAMIDRC bimwe mu bikoresho. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo muri uyu wa 18 Ugushyingo byatangaje ko abakuru b'ibihugu bazahabwa amakuru y'uburyo umutekano uhagaze mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bashyikirizwe na raporo ku musaruro w'ubu butumwa.
nk'uko byakomeje kubisobanura, abakuru b'ibihugu bazanaganira kuri manda ya SAMUDRC bafate umwanzuro ku hazaza hayo mbere y'uko irangira tariki ya 14 Ukuboza 2024. Iyi nama igiye kuba nyuma y'aho muri uko kwezi gushyingo 2024 General Major Monwabisi Diakopu wayoboraga SAMUDRC asimbuwe na mugenzi we wo muri Afurika y'Epfo Colonel Tembekile Ndukuva. Ni Imena Official muri gahunda y'amakuru agezweho, nizera ko akomeje kugenda abanogera mu kandi subscribe, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda dushyiraho buri munsi, by'umwihariko ku makuru abagezweho yaba avugwa hano imbere mu Rwanda ndetse n'avugwa mu karere u Rwanda ruherereyemo. Reka tujye kuri ino nkuru igira iti urukiko rwategetse ko abakekwaho uruhare mu rupfu rwa Olga Kayirangwa bakomeza gufungwa. Ushobora kwibaza ngo ni inkuru iteye gute? Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko Nasagambe Fred ndetse na Gatare Jideo Junior bakekwaho uruhare mu rupfu rw'umukobwa witwa Olga Kayirangwa bakomeza gufungwa by'agateganyo kuko hagikorwa iperereza ku byo bakurikiranweho, cyane ko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho icyo cyaha bakomeza gufungwa. Abaregwa ni Nasagambe Fred ukekwaho icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake ndetse na Gatare Jideo Junior ukekwaho ubufatanyacyaha muri icyo cyaha. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwategetse ko abaregwa bafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeje, kuko rwagaragaje ko hari impamvu zikomeye zituma bakekwaho ibyaha. Bahise bajurira icyo cyemezo basaba kurekurwa kuko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ngo yavugishije raporo z'abahanga bihabanye n'ibyo zivuga. Bavugaga kandi ko urukiko rubanza rwagaragaje impamvu zikomeye z'icyaha kitabayeho no kwemeza impamvu z'icyaha abaregwa bakurikiranweho, no kuba urukiko rwararengagije ingwate yari yatanzwe na Nasagambe Fred. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko bwashyigikirije impamvu zikomeye urukiko rw'ibanze rukanasuzuma rugasanga zifite ishingiro, bityo ko icyemezo cyafashwe cyo gufunga by'agateganyo abaregwa cyagumaho kuko hagikorwa iperereza ku byaha bakekwaho. Urukiko rwisumbuye rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba rwaravugishije raporo y'abahanga ibyo itavuga, kumenya niba hari impamvu zatuma abaregwa bafungurwa by'agateganyo, kumenya niba byaba ngombwa gusuzuma niba icyaha cyabayeho. Rusanga urukiko rw'ibanze rutari kwemeza icyo cyaha cyabayeho kuko rwari ruri kuburanisha ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, ahubwo ko byari gukorwa mu gihe cyo kuburanisha urubanza mu mizi, bityo ko ibyo rwemeje ko hari impamvu zituma hakekwa icyo cyaha cyabaye nta kosa rwakoze. Ku bijyanye no kumenya niba umucamanza yaravugishije raporo y'abahanga icyo itavuga, abaregwa bagaragaje ko muri raporo umuhanga yagaragaje mu gitsina cy'umukobwa harimo ururenda, nyamara umucamanza we akabyita amasohoro. Bagaragaje kandi ko raporo ivuga ko uturemangingo tw'umugabo twasanzwe mu mukobwa tudahagije kuba hakwemezwa nimba yarasambanyijwe, nyamara we akemeza ko hari impamvu zikomeye zituma bikekwa ko yasambanyijwe. Bagaragaje ko raporo yerekanye ko nyakwigendera yarasanganywe udusebe mu gituza no mu ijosi, akavuga ko bishobora kuba byaratewe n'uko yafashwe akajyanwa kwa muganga, cyangwa kuba umuntu yongerwe umwuka binyuze mu kumukanda mu gituza. Nyamara umucamanza we akagaragaza ko ari impamvu zikomeye zituma bikekwa ko nyakwigendera yanizwe. Urukiko rw'ibanze rwari rwavuze ko nubwo abunganizi ubugenzacyaha n'abashinjacyaha bemeranya ko raporo itagaragaza icyishe Olga Kayirangwa, ariko ko atari ko rwabibonye. Rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma hakekwa ko hashobora kuba harabayemo gusambanya Olga Kayirangwa, rukagaragaza kandi ko hashobora kuba harabayemo kumuniga kuko raporo igaragaza ko yari afite udusebe mu gatuza no mu ijosi. Urukiko rwisumbuye rusanga urukiko rutaravuze ko hakekwa ko habayeho icyaha cyo gusambanya nyakwigendera rugamije guhindura icyaregewe
kuko rwakomeje kubisuzuma bitandukanye n'uko abaregwa babivuga. Urukiko rw'ubujurire rusanga muri raporo ya Rwanda Forensic Institute yaravuze ko hasanzwe uturemangingo tw'umugabo mu gitsina cya nyakwigendera ariko ko tutari duhagije ngo hemezwe ko yasambanyijwe, bityo ko kuba urukiko rw'ibanze rwaragaragaje ko bikekwa ko habayeho gusambanywa ko nta kosa rwakoze. Rwagaragaje ko kuba raporo itagaragaza icyishe nyakwigendera bidakuraho izindi mpamvu zishobora gukekwa ko abaregwa bagize uruhare mu rupfu rwe. Ku bijyanye no kumenya niba hari impamvu zituma abaregwa bafungurwa by'agateganyo, urukiko rusanga nubwo raporo y'abahanga itaragaragaje icyishe Kayirangwa Olga atari cyo kimenyetso cyonyine gishingirwaho cyane n'ubushinjacyaha buvuga ko bugikora iperereza. Rusanga abaregwa bagomba gukomeza gukurikiranwa bafunzwe kugira ngo badasibanganya ibimenyetso, cyane ko aribo bakekwaho uruhare mu rupfu rwe kuko aribo bari kumwe nawe mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwe. Urukiko kandi rwanze ingwate yari yatanzwe na Nasagambe Fred kubera iperereza rigikorwa mu gihe abaregwa bafungurwa bashobora kubangamira iperereza. Rwategetse ko bakomeza gukurikiranwa bafunzwe kuko hari impamvu zikomeye kandi akaba aribo bakekwaho uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera Olga Kayirangwa yitabye Imana mu mpera za Nzeri 2024, ari nabwo abo basore bahise batabwa muri yombi. Kuri ubu bafungiye ku igororero rya Nyarugenge mu gihe bagitegereje ko urubanza ruregwa cyangwa se ruregerwa mu mizi. Amakuru ugikurikiye aha ngaha ku Imena Official, nizera ko akomeje kugenda abanogera. Munyemerere tujye ku nkuru ya nyuma, ni inkuru n'ubundi y'ubutabera tukirimo, aho inkuru ifite umutwe ugira uti ubujurire mu rubanza rwa Bishop Harerimana na Zerafati Holy Church bwashyizwe mu muhezo. Ati inkuru iteye ite mu by'ukuri? Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko urubanza rw'ubujurire ruregwamo umushumba wa Zerafati Holy Church Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne rukomereza mu muhezo. Ubujurire bwaraye butanzwe n'ubushinjacyaha nyuma yo kutanyurwa n'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamurekuye by'agateganyo. Bishop Harerimana n'umugore we bakurikiranweho ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya no gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko urubanza rwakomereza mu muhezo kubera impamvu zishingiye ku miterere y'urubanza. Ibivugwamo y'impamvu z'umutekano y'uwahohotewe kandi niko byagenze. Urukiko rwaje gutegeka ko Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore bafungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa badafunze. Ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'imikoreshereze n'imikirize y'urubanza bujurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge busaba ko yafungwa by'agateganyo. Kuri uyu wa 18 Ugushyingo 2024 saa 8 nibwo urubanza rwari rutangiye, nyuma y'uko ubushinjacyaha ufite iyo dosiye yari yagize izindi manza abanza kuburana. Ubushinjacyaha bugihabwa ijambo ngo bugaragaze impamvu bwajuririye icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Bishop Harerimana n'umugore we bafungurwa by'agateganyo. Ubuhagarariye yahise asaba ko urubanza rwakomereza mu muhezo. Urukiko rwahise rutegeka ko abari mu icyo cyumba kiburanisha basohoka, urubanza rugakomeza mu muhezo. Aha ngaha dusoreje amakuru twe twabateguriye, amakuru arebana n'inkuru z'ubutabera ndetse n'izindi nkuru zirebana n'u Rwanda. Twizere ko amakuru yamaze kuba abaryohera. Reka dusoreze aha ngaha tubabwire mukomeze mugire ibihe byiza cyane byuzuyemo umunezero. Bye bye.